Ikiwa unajua kwa nini unafanya kitu kwa wakati mgumu, na itakuwa mgumu tena zaidi wakati wa madeception kukuya, mareje kukuya, maesheke itakuwa tena kwa wingi, sababu yako itakuwa fimbo juu ya kukupatia nguvu au kukufortifie. Kitu ambacho napenda ufanye sasa, napenda ufikirie juu ya ndoto yako, juu niko kati ya chambre ya watu wanalota mandoto. Nalipenda ufikirie kwa sasa, mabibi na wabwana, acha nipartaje kitu moja na nyinyi. Sifikirie moja katikati yenu kukosa ndoto hiyo unapewa kwa ajili ya kutimiza mandoto ya upekee. Nalipenda nigawanye na nyinyi kitu moja kilibadilisha maisha yangu, nijue una ndoto gani katika maisha yako. Sijali jinsi inavyoweza kuonekana kuwa kwa mbali, sijali jinsi ingeweza kuwa na madeception, juu umefanya kazi juu ya ndoto hiyo. Angalia kitu, najua ndoto hiyo uko nayo kati ya akili yako, inaweza kufanyika. Juu tena kimbilia kwa hiyo ndoto, na tunafanya kazi kila siku kwa ajili ya ifanyike. Mtu hata moja hawezi kuniconvaincre, mabibi na wabwana. Wakati nilianza inakuwa miaka 6 iliyopita kutumika juu ya ndoto yangu. Nalipenda kweli mufikirie kwa ajili ya ndoto yenu. Hata hali ambayo iko, ni vizuri kujaribu chance yako. Na watu wengi kukosa kufanya kitu hiyo. Watu wengi wanapenda kufanya kitu ambayo hawayafanyaka. Wanalea watoto hao katika famili, wanapata riziki ya kuganye vi, kisha wanakufa. Lakini watu wengi kukimbia nyuma ya mandoto yao, wanakuwa na maisha tofauti, iko na sense ya upekee. Angalia kitu naenda kupartaje na nyinyi kati ya kutimiza juu ya mandoto yenu. Mutapata madouleur mingi, madeception mingi, échec mingi, mareje na madefete mingi. Lakini katika njia ya kutimiza hiyo, utadekuviri kitu ambayo viko ndani yako kibinafsi, ambayo haujujui leo. Kitu utaona ni kusema uko na unene, au kusema uko na grandeur ndani yako, uko na nguvu au uko na puissance ndani yako. Uwezi tena kufikiria tena kitu, unapashwa kujua kama uko munene kupita hata ma circonstance ambayo itatokea mbele yako. Hauwezi kutambuka kupitia maisha na ukuwe victime. Nalizalika Miami, Floride, ndani ya quartier inaitwa Ville ya Liberté, ndani ya immeuble ilikuwa abandonné ku etage ya Napoleon. Pamoja na ndugu yangu mapacha, tulikuwa na umri wa juma 6 tu, na wakatu adopte wakati nalikuwa kwa somo ya pili, na nikajulikana kwa mtu ambayo kichwa akifanye vizuri. Nikatolewa kutoka ku somo la 5 hadi somo la 4. Pia nikaikala katika kundi hilo mpaka siku nalitoka ku somo hiyo, na sina hata formation moya ya universite. Lakini nalikutana na professeur ya école secondaire. Huyu alibadilisha maisha yangu siku moja. Nalikuwa
nachunga mwanafunzi mwingine, na wakati natoka, nalipoingia akaniambia, kijana, kwenda kwenye tablo, andika mambo nataka nikwambie. Na nikasema siwezi kufanya. Na akasema, kwa nini? Nilisema mimi si moja wa wanafunzi wako. Akasema, haijali, fuata maelezo yangu sasa. Nalisema nina upungufu wa akili. Na akaja kutoka nyuma ya meza lake, akanitazama, akasema, usiseme hivyo tena. Maoni ya mtu au opinion ya mtu juu yako si lazima yawe ukweli kwako. Na mtu huyo, Bwana Leroy Washington, alinifanyia jambo fulani. Alianza kupanda mbegu akilini mwangu ambayo ziliniwezesha kuanza kuota. Kama Dexter, nalifanya kwa ajili yenu, mabibi na wabwana. Nilianza kufanyia kazi ndoto yangu, na watu wengi hawafanyizie kazi ndoto lao. Kwa nini? Kwa miaka mingi mimi hujaribu kutimiza ndoto yangu, mengi hawafanye. Sababu moja ni hofu au peur. Hofu au peur ya kushindwa ikiwa mambo hayafanyiki, na hofu au kuogopa yanafanikio itakuwa ni nini iki watafanya, na wanakosa kushughulikia. Jambo ingine ni kwamba watu wengi, wanawake, wanapata starehe na wanaacha kujishughulikia wenyewe, wanaacha kujinyoosha, wanaacha kujisukuma wenyewe, na wanakuwa na wasiwasi sana juu ya maisha yao. Wanajitupia kitambala juu yao wenyewe na juu ya familia yao na juu ya watoto wao. Jambo lingine ni kwamba watu wengi hawajihisi kustahili vitu ambayo ningeweza kufanya leo au sasa ningeweza kufanya miaka iliyopita, kwa sababu sikuwa na elimu ya masomo ya universite, kwa sababu sikujiamini, kwa sababu niliruhusu maoni ya watu wengine na niliajiri sikufuatana na akili yangu. Sasa nakupikia mikono kwa ajili ya mandoto yako, juu unakimbia nyuma ya mandoto yako, na kujipikia mikono na kupikia mikono juu ya kujiamini. Juu hiyo ndio maisha kuwa kunyoosha na kupata kupitia maepreuve kwa njia ambayo unaweza kuanza kujiboresha. Na mabibi na wabwana, kama matokeo au consequence ya kujinyoosha kutenda juu ya ndoto yangu, na sijui ndoto hiyo ni kwa ajili yenu, naweza kuambia kwamba inawezekana kuwa mtu angeweza kunishawishi au kuniconvaincre kwa baada ya zaidi ya miaka 6 nitakuwa na kitabu changu mwenyewe kinachoitwa Ishi Ndoto Lako. Zaidi ya miaka 6 ningekuwa na vipindi 5 kwenye televisions ya umma au ya public. Zaidi ya miaka 6 nimefanya mazungumzo ya kutia moyo au kufortifie kwa ATCT
Procter na Gamble na McDonald Corporations, Exros na IBM zaidi ya miaka 6 sasa. Nitakuwa na onyesho langu la mazungumzo ambalo litaonyesha kwa mara ya kwanza Jumatatu au lendi, siku ya wafanyakazi, na nakwambia ndoto yako inawezekana. Lakini sio tu, ni muhimu kwamba uamini na uanze kujua kuwa inawezekana kwa leo kuishi ndoto lako. Unapoielekea, je, nitakuwa nimefanya jambo ambalo nataka kuishi au kupartaje na nyinyi, ninaloitwa kuchagua maisha yako ya baadaye. Kwa kweli nimetengeneza kanda au kasete zinazozungumzia jinsi ya kuanza kuunda ukweli wako au realite yako mwenyewe kwa kuchagua maisha yako ya baadaye. Na sio tu ni muhimu kwa kujua, lakini ni muhimu kwamba ujifanyie kazi mwenyewe ili ujiendeleze au kujidevelope mwenyewe. Ni muhimu kupata mifereji ya masherati au le drame energetique kutoka kwa maisha yako. Ni muhimu kujua kwamba wengi watu wanapenda kulalamika, lakini hawataki kufanya jambo lolote kuhusu hali yao, kwamba wewe ni uzao usio wa kawaida. Unajua, lazima ujue ndani yako kwamba ninaweza kufanya hivi hata kama hakuna mtu mwingine anayeniona. Ni lazima nijionee mwenyewe. Hiyo ni muhimu pia, mabibi na mabwana, kuwa creative. Na unafanyia hivyo kazi mawazo yako, kwamba unaelewa umuhimu wa kubadilisha kwa kurekebisha au kureajuste strateji yako. Wakati wowote tunaweza kuwa na wazo nzuri, lakini ikawa hauendelezi au kufaire avancer kwa njia sahihi na mambo hayafanyiki, unakata tamaa na kufikiria kuwa wazo hilo alifanyi kazi. Hapana, hiyo si kweli. Ni lazima tuwe creative. Nakumbuka nilipokuwa New York, nikatembea barabarani na garso moja akanijia akasema, monsieur, naweza kuusire viatu vyako? Na nikasema hapana, sina wakati, na nikaendelea kutembea. Mtu mwingine akasema, monsieur, viatu vyako vinaonekana kuwa vibaya, vichafu, naweza kuvisugua na kuvisafisha vizuri? Nilisema hapana, sina wakati, samahani, niko na haraka. Kisha kijana moja au garso moja kupitia mbele yangu akasema, samahani, akaanza kuhesabia 97, 98, 99, 100. Akasema, bwana. Nikasema ndio. Akasema, njoo hapa. Pardon. Nikasema, ni nini? Akasema, leo ni siku ya kuzaliwa yangu au ni anniversaire yangu, na kila mwaka ili kumshukuru Mungu kwa mwaka mwingine wa maisha yangu, mtu wa 100 anayepita hapa mbele ya kazi yangu napaswa kumpatia au kusire viatu vyake vya bure. Unaweza kunipatia heshima? Nilisema, kwa nini? Hakika. Asema, kaa hapa juu ya viatu vingae. Nalikaa pale na yeye akaanza
kutumika kwa ajili ya kusire sapato yangu kwa bidii, na wakati nikashuka kutoka fasi nilikuwa naikaa, viatu yangu kweli ikameremeta. Nikasema asanti, lakini unalipisha bei gani? Na akasema $2. Nilisema niambie, leo ni siku yako ya kuzaliwa au anniversaire yako, kamata $5 na yenye kubaki au exchange uchugue. Alisema aksanti. Nilipokuwa nikiondoka, nikitazama upande tofauti wa watu wengine wanaokuja, alianza tena kuhesabu 97, 98, 99, 100. Ni muhimu kwamba uwe rahisi au flexible, ili kila wakati ni jinsi gani ninaweza kuboresha au kuameliore hali hiyo. Juu ni uchumi au ekonomi inaendelesha na wateja au waklia. Ni muhimu kwako kila wakati kuchunguza njia mbalimbali. Unapofanyia kazi mawazo yako kwamba unaelewa umuhimu wa kubadilisha kwa kurekebisha au kureajuste strateji yako, wakati wowote tunaweza kuwa na mawazo nzuri, lakini ikiwa hauendelezi au kufaire avancer kwa njia sahihi na mambo hayafanyiki, unakata tamaa na kufikiria kuwa wazo hilo halifanyi kazi. Hapana, sio hivi kweli. Ni lazima tuwe kreatifu. Nakumbuka nilipokuwa New York, nikatembea barabarani na kijana mmoja akanijia na kusema, monsieur, naweza kusire viatu vyako? Na nikasema hapana, sina wakati, na nikaendelea kutembea. Mtu mwingine akasema, monsieur, viatu vyako vinaonekana kuwa vibaya au vichafu, naweza kuangaisha au kuungalisha viatu? Nilisema hapana, sina wakati, samahani, niko na haraka sana. Kisha kijana moja au garso moja kupita mbele yangu akasema samahani, na akaanza kuhesabia 97, 98, 99, 100. Akasema bwana. Nikasema ndio. Akasema njoo hapa, pardon. Nikasema ni nini? Akasema leo ni siku ya kuzaliwa kwangu au anniversaire yangu, na kila mwaka ili tumshukuru Mungu kwa mwaka mwingine wa maisha yangu, mtu wa saa anayepita hapa ni bila shaka ni napasha kumpatia kazi ya bure ya kumusire viatu vyake. Unanipatia heshima? Nilisema kwa nini siwezi kukupatia heshima? Akasema kaa basi, viatu vyako, niingalishe viatu vyako. Nilikaa pale na yeye akaanza kutumika kwa ajili ya kusire viatu vyangu kwa bidii, na wakati nikashuka kutoka kwenye nilikuwa nimekaa viatu vikang'aa, nikasema asanti, lakini unalipisha bei ngapi? Na akasema $2. Nilisema niambie, leo ni siku ya sherehe yako au kuzaliwa kwako, kamata $5 na yenye inakubakia inakuwa yako. Alisema asanti. Nilipokuwa nikiondoka, nikitazama upande utafauti na watu wengine au opposé wanaokuja, alianza tena kuhesabu 97, 98, 99, 100. Ni muhimu kwamba uwe rahisi au flexible, ili kila wakati ni jinsi gani
ninaweza kuboresha au kuameliore hii. Huu ni uchumi au ekonomi ambayo unaendelezwa na mateja au maklia. Ni muhimu kwako kila wakati kuchunguza njia mbalimbali ambayo unaweza kuboresha huduma bora ambayo unatoa watu katika shirika lako. Ni muhimu ikiwa utakamilisha leo, utafute njia za kuwashangaza watu ngazi wao, lakini kuwa moja wa watu ambao uweka ahadi zako, ambayo kutimiza ahadi yako hiyo haina huruma. Ni muhimu kama wewe kufanya kazi na watu unaoelewa katika shirika yao au organization yako, ili wakuone wewe ni mfano mzuri wa mtu wa kufanya kazi naye, kwa sababu unafanya mfano wa uadilifu, integrite na azimio au determination, na shauku au ambition, ukweli na uadilifu, na jinsi unavyofanya biashara ijayo. Hatuna ni wewe, kwamba hakuna mtu anayeweza kukufanya. Ikiwa unajua kwa nini unafanya kitu kwa wakati mgumu, na itakuwa mgumu tena zaidi wakati wa madeception kukuya, mareje kukuya, maesheke itakuwa tena kwa wingi, sababu yako itakuwa fimbo juu ya kukupatia nguvu au kukufortifie. Kitu ambacho napenda ufanye sasa, napenda ufikirie juu ya ndoto yako, juu niko kati ya chambre ya watu wanalota mandoto. Nalipenda ufikirie kwa sasa, mabibi na wabwana, acha nipartaje kitu moja na nyinyi. Sifikirie moja katikati yenu kukosa ndoto hiyo. Unapewa kwa ajili ya kutimiza mandoto ya upekee. Nalipenda nigawanye na nyinyi kitu moja kilibadilisha maisha yangu. Nijue una ndoto gani katika maisha yako. Sijali jinsi inavyoweza kuonekana kuwa kwa mbali, sijali jinsi ingeweza kuwa na madeception, juu umefanya kazi juu ya ndoto hiyo. Angalia kitu, najua ndoto hiyo uko nayo kati ya akili yako, inaweza kufanyika. Juu tena kimbilia kwa hiyo ndoto, na tunafanya kazi kila siku kwa ajili ya ifanyike. Mtu hata moja hawezi kuniconvaincre, mabibi na wabwana. Wakati nilianza, inakuwa miaka 6 iliyopita, kutumika juu ya ndoto yangu. Nalipenda kweli mufikirie kwa ajili ya ndoto yenu. Hata hali ambayo iko, ni vizuri kujaribu chance yako. Na watu wengi kukosa kufanya kitu hiyo. Watu wengi wanapenda kufanya kitu ambayo hawayafanyaka. Wanalea watoto wao katika famili, wanapata riziki ya kuganye vi, kisha wanakufa. Lakini watu wengi kukimbia nyuma ya mandoto yao, wanakuwa na maisha tofauti, iko na sense ya upekee. Angalia kitu naenda kupartaje na nyinyi kati ya kutimiza juu ya mandoto yenu. Mutapata madouleur mingi, madeception mingi, échec mingi, mareje na madefete mingi. Lakini katika njia ya kutimiza hiyo, utadekuviri kitu ambayo
viko ndani yako kibinafsi, ambayo haujui leo. Kitu utaona ni kusema uko na unene, au kusema uko na grandeur ndani yako, uko na nguvu au uko na puissance ndani yako. Uwezi tena kufikiria tena kitu, unapashwa kujua kama uko munene kupita hata ma circonstance ambayo itatokea mbele yako. Hauwezi kutambuka kupitia maisha na ukuwe victime. Nalizalika Miami, Floride, ndani ya quartier inaitwa Ville ya Liberté, ndani ya immeuble ilikuwa abandone ku etage ya Napoleon. Pamoja na ndugu yangu mapacha, tulikuwa na umri wa juma 6 tu, na wakatu adopte wakati nalikuwa kwa somo ya pili, na nikajulikana kwa mtu ambayo kichwa akifanye vizuri. Nikatolewa kutoka ku somo la 5 hadi somo la 4. Pia nikaikala katika kundi hilo mpaka siku nalitoka ku somo hiyo, na sina hata formation moya ya universite. Lakini nalikutana na professeur ya école secondaire. Huyu alibadilisha maisha yangu siku moja. Nalikuwa nachunga mwanafunzi mwingine, na wakati natoka, nalipoingia akaniambia, kijana, kwenda kwenye tableau, andika mambo nataka nikwambie. Na nikasema siwezi kufanya. Na akasema, kwa nini? Nilisema mimi si moja wa wanafunzi wako. Akasema haijali, fuata maelezo yangu sasa. Nalisema nina upungufu wa akili. Na akaja kutoka nyuma ya meza lake, akanitazama, akasema, usiseme hivyo tena. Maoni ya mtu au opinion ya mtu juu yako si lazima yawe ukweli kwako. Na mtu huyo, Bwana Leroy Washington, alinifanyia jambo fulani. Alianza kupanda mbegu akilini mwangu ambayo ziliniwezesha kuanza kuota. Kama Dexter, nalifanya kwa ajili yenu, mabibi na wabwana. Nilianza kufanyia kazi ndoto yangu, na watu wengi hawafanyizie kazi ndoto lao. Kwa nini? Kwa miaka mingi mimi hujaribu kutimiza ndoto yangu, mengi hawafanye. Sababu moja ni hofu au peur. Hofu au peur ya kushindwa ikiwa mambo hayafanyiki, na hofu au kuogopa yanafanikio itakuwa ni nini iki watafanya, na wanakosa kushururikia. Jambo ingine ni kwamba watu wengi, wanawake, wanapata starehe na wanaacha kujishururikia wenyewe, wanaacha kujinyoosha, wanaacha kujisukuma wenyewe, na wanakuwa na wasiwasi sana juu ya maisha yao. Wanajitupia kitambala juu yao wenyewe, na juu ya familia yao, na juu ya watoto wao. Jambo lingine ni kwamba watu wengi hawajihisi kustahili vitu ambayo ningeweza kufanya leo au sasa ningeweza kufanya miaka iliyopita, kwa sababu sikuwa na elimu ya masomo ya universite, kwa sababu sikujiamini
kwa sababu niliruhusu maoni ya watu wengine na niliajiri si kufuatana na akili yangu. Sasa nakupikia mikono kwa ajili ya mandoto yako, juu unakimbia nyuma ya mandoto yako na kujipikia mikono na kupikia mikono juu ya kujiamini, juu hiyo ndio maisha kuwa kunyoosha na kupata kupitia maepreuve kwa njia ambayo unaweza kuanza kujiboresha. Na mabibi na wabwana, kama matokeo au consequence ya kujinyoosha kutenda juu ya ndoto yangu, na sijui ndoto hiyo ni kwa ajili yenu, naweza kuambia kwamba inawezekana kuwa mtu angeweza kunishawishi au kuniconvaincre kwa baada ya zaidi ya miaka 6 nitakuwa na kitabu changu mwenyewe kinachoitwa Ishi Ndoto Lako. Zaidi ya miaka 6 ningekuwa na vipindi 5 kwenye televisions ya umma au ya public. Zaidi ya miaka 6 nimefanya mazungumzo ya kutia moyo au kufortifie kwa ATCT, POC na Gambla na McDonald Corporations, Exros na IBM. Zaidi ya miaka 6 sasa nitakuwa na onyesho langu la mazungumzo ambalo litaonyesha kwa mara ya kwanza Jumatatu au Lendi, siku ya wafanyakazi, na kuambia ndoto yako inawezekana. Lakini sio tu ni muhimu kwamba uamini na uanze kujua kuwa inawezekana kwa leo kuishi ndoto lako. Unapoielekea, je, nitakuwa nimefanya jambo ambalo nataka kuishi au kupartaje na nyinyi, ninaloitwa kuchagua maisha yako ya baadaye. Kwa kweli nimetengeneza kanda au kasete zinazozungumzia jinsi ya kuanza kuunda ukweli wako au realite yako mwenyewe kwa kuchagua maisha yako ya baadaye. Na sio tu ni muhimu kwa kujua, lakini ni muhimu kwamba ujifanyie kazi mwenyewe ili ujiendeleze au kujidevelope mwenyewe. Ni muhimu kupata mifereji ya masherati au le drame energetique kutoka kwa maisha yako. Ni muhimu kujua kwamba wengi watu wanapenda kulalamika, lakini hawataki kufanya jambo lolote kuhusu hali yao, kwamba wewe ni uzao usio wa kawaida. Unajua, lazima ujue ndani yako kwamba ninaweza kufanya hivi hata kama hakuna mtu mwingine anayeniona. Ni lazima nijionee mwenyewe. Hiyo ni muhimu pia, mabibi na mabwana, kuwa creative. Na unafanyia hivyo kazi mawazo yako, kwamba unaelewa umuhimu wa kubadilisha kwa kurekebisha au kureajuste strateji yako. Wakati wowote tunaweza kuwa na wazo nzuri, lakini ikawa hauendelezi au kufaire avancer kwa njia sahihi na mambo hayafanyiki, unakata tamaa na kufikiria kuwa wazo hilo alifanyi kazi. Hapana,
hiyo si kweli. Ni lazima tuwe kreatifu. Nakumbuka nilipokuwa New York, nikatembea barabarani na garso moja akanijia akasema, monsieur, naweza kuusire viatu vyako? Na nikasema hapana, sina wakati, na nikaendelea kutembea. Mtu mwingine akasema, monsieur, viatu vyako vinaonekana kuwa vibaya, vichafu, naweza kuvisugua na kuvisafisha vizuri? Nilisema hapana, sina wakati, samahani, niko na haraka. Kisha kijana moja au garso moja kupitia mbele yangu akasema, samahani, akaanza kuhesabia 97, 98, 99, 100. Akasema, bwana. Nikasema ndio. Akasema, njoo hapa. Pardon. Nikasema, ni nini? Akasema, leo ni siku ya kuzaliwa yangu au ni anniversaire yangu, na kila mwaka ili kumshukuru Mungu kwa mwaka mwingine wa maisha yangu, mtu wa saa anayepita hapa mbele ya kazi yangu napasha kumpatia au kusire viatu vyake vya bure. Unaweza kunipatia heshima? Nilisema, kwa nini? Hakika. Asema, kaa hapa juu ya viatu vingae. Nalikaa pale na yeye akaanza kutumika kwa ajili ya kusire sapatu yangu kwa bidii. Na wakati nikashuka kutoka fasi nilikuwa naikaa, viatu yangu kweli ikameremeta. Nikasema, asanti, lakini unalipisha bei gani? Na akasema, $2. Nilisema, niambie, leo ni siku yako ya kuzaliwa au anniversaire yako, kamata $5 na yenye kubaki au exchange uchugue. Alisema, aksanti. Nilipokuwa nikiondoka, nikitazama upande tofauti wa watu wengine wanaokuja, alianza tena kuhesabu 97, 98, 99, 100. Ni muhimu kwamba uwe rahisi au flexible, ili kila wakati ni jinsi gani ninaweza kuboresha au kuameliore hali hiyo. Juu ni uchumi au ekonomi inaendelesha na wateja au waklia. Ni muhimu kwako kila wakati kuchunguza njia mbalimbali. Unapofanyia kazi mawazo yako kwamba unaelewa umuhimu wa kubadilisha kwa kurekebisha au kureajuste strateji yako, wakati wowote tunaweza kuwa na mawazo nzuri, lakini ikiwa hauendelezi au kufaire avancer kwa njia sahihi na mambo hayafanyiki, unakata tamaa na kufikiria kuwa wazo hilo halifanyi kazi. Hapana, sio hivi kweli. Ni lazima tuwe kreatifu. Nakumbuka nilipokuwa New York, nikatembea barabarani na kijana mmoja akanijia na kusema, monsieur, naweza kusire viatu vyako? Na nikasema hapana, sina wakati, na nikaendelea kutembea. Mtu mwingine akasema, monsieur, viatu vyako vinaonekana kuwa vibaya au vichafu, naweza kuangaisha au kuungalisha viatu? Nilisema hapana, sina wakati, samahani, niko na haraka sana. Kisha kijana moja au garso moja kupita mbele yangu akasema, samahani, na akaanza kuhesabia 97, 98, 99, 100. Akasema, bwana. Nikasema, ndio. Akasema, njoo hapa. Pardon. Nikasema, ni nini? Akasema, leo ni siku
ya kuzaliwa kwangu au anniversaire yangu, na kila mwaka, ili tumshukuru Mungu kwa mwaka mwingine wa maisha yangu. Mtu wa saa anayepita hapa, ni bila shaka napasha kumpatia kazi ya bure ya kumusire viatu vyake. Unanipatia heshima? Nilisema, kwa nini siwezi kukupatia heshima? Akasema, kaa basi, viatu vyako, niingalishe viatu vyako. Nilikaa pale na yeye akaanza kutumika kwa ajili ya kusire viatu vyangu kwa bidii. Na wakati nikashuka kutoka kwenye nilikuwa nimekaa, viatu vikang'aa, nikasema asanti, lakini unalipisha bei ngapi? Na akasema $2. Nilisema, niambie, leo ni siku ya sherehe yako au kuzaliwa kwako, kamata $5, na yenye inakubakia inakuwa yako. Alisema asanti. Nilipokuwa nikiondoka, nikitazama upande utafauti na watu wengine au opposé wanaokuja, alianza tena kuhesabu 97, 98, 99, 100. Ni muhimu kwamba uwe rahisi au flexible, ili kila wakati ni jinsi gani ninaweza kuboresha au kuameliore hii. Huu ni uchumi au ekonomi ambayo unaendelezwa na mateja au maklia. Ni muhimu kwako kila wakati kuchunguza njia mbalimbali ambayo unaweza kuboresha huduma bora ambayo unatoa watu katika shirika lako. Ni muhimu ikiwa utakamilisha leo, utafute njia za kuwashangaza watu ngazi wao, lakini kuwa moja wa watu ambao uweka ahadi zako, ambayo kutimiza ahadi yako hiyo haina huruma. Ni muhimu kama wewe kufanya kazi na watu unaoelewa katika shirika yao au organization yako, ili wakuone wewe ni mfano mzuri wa mtu wa kufanya kazi naye, kwa sababu unafanya mfano wa uadilifu, integrite, na azimio au determination, na shauku au ambition, ukweli na uadilifu, na jinsi unavyofanya biashara ijayo. Hatuna ni wewe, kwamba hakuna mtu anayeweza kukufanyia ila wewe tu, na ingawa inabadilikana, unabakiliwa na tamaa, ingawa utapata vikwazo fulani inaendana na eneo. Lazima uelewe kwamba, nakumbuka nilikuwa nikicheza mchezo na mwanangu au mtoto wangu John Leslie wa miaka 9 au 9, na mimi nalimpiga machi 10 kwa mfululizo kwenye mchezo unaoitwa Connect 4, na mwishowe nikasema, John Leslie, nimechoka, sitaki kucheza na wewe tena. Nikashimama, nilisema niko tayari kulala sasa. John Leslie akasema, hapana, hautaenda sasa baba. Nilisema, kwa nini? Alisema, haijaisha hadi nishinde. Huo ndio mtazamo wake. Tulikaa na tukacheza mchezo mingine, na baadaye
ya mchezo wa 11 John Wesley alishinda na kainuka na kujipiga miao na akasema, niko tayari kwenda kulala sasa. Nakwambia kwamba ikiwa sisi wote tulichukua mtazamo huyo baada ya kukataliwa au kuwa rejete, tuna mkutano na hakuna mtu anayejitokeza au mtu akisema naweza kukurepresente, na hajawi kupita nini. Ikiwa tungekuwa na mtazamo wa aina hiyo, gari limechukuliwa tena, hakuna mtu anayekuwa kuamini, umepoteza tena na tena na tena, taa zimezimika, lakini bado unatazama ndoto yako ukukii kwa kuaga, ukirevoir kila siku na ujisemee haijaisha hadi nishinde, na kuangalia anaoga ku salle de bain ya 21e etage, analala chini pamoja na waotaji wa ndoto wengine wawili. Ilikuwa ngumu sana, bibi na mabwana. Kwa kuzungumza na watu, nilikawa na kukabiliana na shida ya fedha au ya franga katika maisha yangu. Nalikuwa nyuma ya kulipa mafaktiri yangu, na pia ndoto yangu kufanyika, na nikawaambia unaweza kuishi ndoto yako. Ilikuwa ngumu, wabibi na wabwana, ilikuwa ngumu sana kujinua kila siku, ni kuamini kwamba naweza kufanya. Kuna wakati nalijitilia mimi mwenyewe shida au shaka au dute, nilisema, Mungu, kwa nini hali hiyo kunitokea? Ilikuwa ngumu sana. Angalia kitu nataka niwaambie kwa wale ambayo wamepata shida fulani, usikate tamaa juu ya ndoto yako. Hakuna mtu ambaye angeweza kunishawishi au kuniconvaincre kwa kushikilia au kusakroshe, kwa kuendelea kusukuma mbele, kwa kuendelea pia kukimbia kuelekea ndoto yangu, kwamba siku moja nitakuwa na kipindi cha mazungumzo yangu mwenyewe na mabibi na wabwana,